Lamsuka tikreng ti bisiaran nai chonglai rong sung tini town topping no naya thangi tong norok srai thamdre nuguino saiman kana te last ho sung nailai bubur ka sikon se message bai tamo kokna kachara naikya fighting ke tirini main topic o thanglayana sung saimano tini 184 eba 184 jon rajani thui tabuk bo tongkho sung saimano tini 184 eba 184 jon rajani thui tabuk bo khoroksa tongkho honai sung tini kabal kahamno hinimano sini bosongni khoroksa tabuk bo bubagra tongkho ahifano tini kunu jaga borom rijagya kunu jaga bo lasimung manei bo tongkho tabuk phano গণতন্ত্র যতনিনো সানানি অধিকার তঙ্গু সাইমানো উরাম no কাইফাইও সোশ্যাল মিডিয়া রগ অপোজিশন এবা আলাদা পার্টি দল রকনি খোকতই 1 month এবা 1 month সোশ্যাল মিডিয়া রগ নুকজি হেঙ্কিনো তাবুক রাজা বিয়াং খারকা অবহাই গোबां मा एक्सेट्रा कग्रक काइफाइमा नुकजागो किन्तु आहिरपानो ब गोबां मा समयनो ब ऑल नोटिस नि मन्त्री एमएलएस रक बाय मालाय कक सालाय गोबां मा त्रिपुरानि दुख कष्ट तय उराम ना सोशल मिडिया रक काइफाइमा नुकजागो अबो इंडिया गभर्नमेंट त्रिपुरा सरंनि बागै प्रेसारि मानक लाइब्लाय नाइदिनके ब ऑल नोटिस नि कदर बर रक बाय मालाय ताम ककनो सालाक्या बतै असिकन से मेसेज बै तामनो बुजोग नाख्या जों बिनि मेसेज न साइमाना थांलायन बसिक्या meet the leader from the SGP and NPP and discuss various issues especially illegal immigrant from Bangladesh and also Rohingya issue regional issue like constitutional right illegal migrant and economic development for Northeast India will remain our main focus एबा SGP tei NPP ni bwkhaktwi neta rok bai malai kabangma koktwmano twi kok salakya especially Bangladesh ni raja sayatwi phatarni phaina rok tei obo haikeno Rohingya ni kokno twi kok salakya raja sayatwi phatarni phaina rokno tei Northeast India ni bagwi rangri khatimung hai amchaini kogrok sini kok kotor wngnai Northeast ni bisingo je Rohingya eba illegal immigrants eba abo phaina rokno borok o Tripurani jes kapar noran bagi borok all notice khobui borok meeting khalaimani kokno no saka hingke asakani ani video mothaka hambai।